می بچین جه کدن دومیز جی من جوارا گوتی و دزانن دومیز مزنترین کامپا روش آوای کردستانیه کامپ دبیجم لی باجاره که براستی پرانی خلکی میین کل هریما کردستانی دمینن لوی داره نه نفوس وی نزدیکی 30,000 کسه یک ج 5 کامپین پرابرین روش آوای کردستانی هری مزنه نه یک ج هری مزنه یا هری مزنه لدهو کیه لوی داره جی خلق جشن خو پیروز دکن لور ایوب نصری چو نوا خلکه سردان مالباتا که جروج آوای کردستان کرو اف اصلایف آماده کر املی کمپا دومیزین ویریجیش برکو پنابین روجاوای کردستان لی هنه جشن خو به شوی کی باش دیگرن خلکی پنابین روجاوای کردستان کود 5 کمپان دا هنل سنور پارزگاه دو که یک جوانجی کمپا دومیزه کو کونترین کیوما و زورترین خلکی پنابین روجاوای کردستان تا کنجینه بچین جمعانا بزاین که الویری جشنوا چه در باز بیتن هم چین جمع مالباته که جشنوا پیروز بیتن این باشن سرچاب خیر و سلامت مام که بوم بیشه ما بحثی جشن بکل ویری چه جشن هاتا گیران و چی کری ایرو که ده خود جشن حیات بیرو خوش بو آری والله قال خوش بو خود ما زلام گران زارو گران قال خوش بو بس دنیا گرم بو دنیا گرم دنیا گرم بو اول شيء عاجب مرة دنیا گرم بنا گرم عيدا وكن عيدا ما خوش انو يعني الفيري خلق قلق جريان شكل هندك جيا خلق بيتجي كيم جريان الفيري باش بو زارو جن ظلام خود شرعي نذكر هندي جريان انا من قاعد صورين جامنا عيدا زارو اسلام من ناخذ من صوران معنا يعني قالك شكل يصرف بو قال خدي ما خدي ما دام تخسير نذكر والله زارو كنجي قلنا نجي اسلام خورتي وقود هذا والله من عيدا عندنا خورت هذا اوا باشه چکلیت ظلام و زاروک و واجک جدا نه؟ اسلام ابي حي يقولوا اسلام خور دراجه خون وهي زاروك حيوانه زاروك يعني اگه بروف زاروك بيد بي راكت اگه خورد بيد بي راكت يا خور بي دراجه وای خوش توي و با يعني مثلا اگر یه پیر جی بیتر وکی خورتانه يعني بير قالوا دراجه خورت بيد كيزا بقول بلا خمنا اختياره بيامير بلا بخوي ايوه امر دريجي علي قران بيامير لا عيدواشي بيروز بيت كتب ما بيجا كعيد جمع شو درباس من اتعولي عيدا مسعودي برزاني سروكي مس بيروستكم ودوبريا وتبدا بيروستكم يا بيشمرقا ويا زاروكي مي الما ازوا بيروستكم كيت المانيا كركه كيمنا يبجوجكا نتسا ليش ده شو المانيا توصل جريويس ودينا خوش بمشان نخوش بو ها سلامات ان شاء الله ساغ بيعظم كان شويه شمش ده ودي في شغلي دي صالعه بالصلاه نهار شوي باشه ان شاء الله باشا ساغ بيعظم ايه دي بجا بحسي نخوش هناك يرو عيدا عايد قال لك خوش بو ام قال لك شنو هاتن زحبو جن هشتنا چونا عيدان جن چونا هشتا نا قربو لكنجي جن امين ها بجا عصري هرنا عيدي هبدو بجا دورا جنا امين هرنا عيدي اهلي خوا جيراني خوا مال بابي خوا اري والله عيد قال لك خوش بو مال بابا تجي هالفيدري يا خدي مال بابا من الفرا اها تو هشتنا چويا جمانا انه هي نشوما كنجي دي چي هما يعني شغلي ساعاتك هذه تركي الدنيا هينك ببي هرن الروجافا هنگ خلکی کیش باشه ریبون جشن توی چلوبونی ویره چه فرقی هست؟ زورا ام زورا بابون 20 ساله ما بوم زورا بابون شامي چه فرقی هست ما بین عید الفطر؟ دي فرقه برخوشتره برخوشتره؟ اري والله ام فيدي وكان مالا خوبن ام مرتاحين جهيمه خوشا وام ترس داروكي مرنينا او در حمود ترسين يعني داروكا ما در كتبانا ام ترسين ما تقول هاي بقري نا بقري اف چند ساله وانا الفطر؟ بسيدة سالي من الفرم 13 ساله اري والله در خوشیا بجنی ان شاء الله الحمد لله خدي ما خوشي البرديد واهلي ما حمو مبسوط البادره وتشتغل مكي منينا باشه كنت تسجلي كوا چی کرنج بلی چکلیت و چی کریه شربت خدي هذه ما فيكي كري ما مريش كرين البو صبها دو ام عادتا ما صبها دو ام قوشي باشه با هند دخلت مينت خوي يعني حتى درنگي هن همي زورات بن يعني بس هن هر دو زيرات مش ماله ام بيركي برينا زورات ام زود رابن بس انها ساعات بيت ده يا ضاد وظهر ضاي زورات بن اري والله
كاري مالتي بعد باقش كي اخوارني ساعات حاضر بينج. ساعات علي. بيجي اخوارني حاضر كا جبو خاطري عم بو عم خوارنا خبرك المخل زارو كدوا بصناهي راد بنيان بزحمت خدي عم دلوات كل ها اخوا علمينا زانا حتى ني وانا راب عم دلوات كل عم دلوات كم يراب حين سبها عيدي عيدا خبي بقرني يدي شاور راسن ان شاء الله هر كي خوشي بك تسلم. قالك سباس قالك ممنون قالك ممنون سرچوا أتقالك سلافة اللي زاروكي خويا أرمان دكم براي خوا خوي خوا وكركي خوا حموا دكم وأز يعني شيء كبر خوا ديما موارازينا ونجامير مقلكي تازنا قالك ممنون قالك وخدت على تشتهد لي ودا بيك بيني ربي بعيدة حاجية خدي هر كي خوشي بدك ان شاء الله قالك ممنون تسري ما سرچوا يزارو يعني خورتا تي خوردا از دي علاوه من يخورتا بر راجي راجي یک جيبو کامیرامان بله گلک ممنون گلک ممنون اوه قبول کرد گلک ممنون بله اوه یک جمال باتنه یک روجاوای کردستان 13 ساله وان الفری و که ما گویی که جبلی کمپا دومیز 4 کمپین دنجیت پنابن روجاوای کردستان السنوری پارزگاه دو که هنه کو همیا به وی آوای جشن هفدو پیروز کردن بله پیامنیر ما افکار ملدر و کیف کردن چون کداری شکر کم دکن و که بری زمانی بری زارو کانتور دخستن کیست دخستن دست خول مالان دگریان شکر کم دکن از بار دکم ایوب حتی وگر مال بید کیسه کی تیر شکر بکن